Glome! Nomini zinga kalanganiti ka siyad. Tira ka melom dan. An shalom le maya rin kan neyem. Ole Mizo Flame Award sang ni som ni panga Best Supporting Actress latu chu Louis Ailo da thalangani. Nomini zinga kalanganiti ka siyad. Tira ka melom dan. At sanzu, ka inring lau luto ka film industry ayan ka luna alaray lawa. Tuanin ko ngayon sir, Johnny Milaw din po'y tayangem. Award latay din muna ka din. Ding tay tura minsyam tu. Patyan na masabarin raw po na omse. Tuanin, talang casting crew, producers, director, kan costume designers, beauty partner, zunga alom tu kasoya, hun chatak, kan san laya min siam sak avang chan chatak tak kasyam avang in na tinlung tak, ka tinlung chung real very lom tu kasoya ani kalom tu ka. Best Supporting Actress Allah azan ina hian lom thu ka thin rim derin han soi lok te le ti lau oi lau Glome! ole kan lom tu ke ikal jena tu ra du sak na kan hlan cha kan lom pui tak zet